Hello, so piulin out there na damjing uhinam ke jong ko damjing yen tuni hin kahin kho hi nanga hi boy kiti iso pipau thang boy lungdimin na hinsu tusim ngai nu umta khat an ngai khom kin hite architecture course kanchai ki pa ta inlang pwa do dia Guwahati apat window ticket khat ka kila a basunga kana tole akipat do kon che ne chun nunga dong hoi sil khat ka koma ong to win akichai dan chula up to date thet wang achun chan dan chu o te tu tim abangyan amai so dan chu ka vetle lunglai lo pona na nei ta amyal apon don budding don bud loading zong kalung adongyen ima sei lo wa thi be a chen chu ka vetle basung akipan do pai tai aka le ali ki thi zin thil kho ta lungnat na ta khat wang anei hi ti chu chana ko na chun ka he do tai asa thim to seiding ka lo man achun ka be nga ko na chun kok pepsi kala do in don ding achun asin ka hon do le gangta achun ahin kila in hai lo be achun adon chai ke in abom kiu bo chu e hin le pi e ke jong seiding helo wachun kadong man achun ka me tomin window achun ka le thatai chomkhat ka thlai ule oil pump khatna thau thun ding achun bus chu ong ki khamin ke jong ka kumhlan hi chinu hin kok adu hi bo in te tin kok ni kalan kanglut kit le ka to na window lang achun nom ta chun anaki tungin seiding jong dan chu ka kimo phatlam ji achun kadei ta sit ka kila chu eila pi do a hitai kinjong kok chu donin ti a ka pi le anom kit pon anup lo phan chun khat ka donin khat chu ka ki koi tai pungka tum tabang konglai zo wa chun ahung i mo pantan gari kithin dung zu achun aka le ama thu zamen aka le window glass a alu akita jin holding jong dan kalung don ji chun kamo vet thojing e chomkha zuwa chun kaleng ko chu ain ki khomin nomta chun ai imutai ke chu ai ti a nunga ti chung to kita khalo kan hi ji achun kaleng ko ba nomta ai imuna amai le kamai kisu to banga kinai cha a uma chule window akuna huyen asam ahin mut leng thilin kamai ahin jeb ji chu annam a fragrance khat ai ti a ka feel kha lo be khat ka feel jing e kata sa chunga itia kamel het kha lo be khat kanaw nu banga nom ta ki chol chu kalungjong adongen hinla aso mai chu phata achun ka ben a hi le amel hoina chun e hi min lungsi sit kasan kalungsi do jingtai hiji chun lel he jongleng nom asa paule te nom ta chun ka ki chol sa tai zana chun zakhala banda kain pha ubachun bas ong ki khamin anne ding chu hitan kinjong ka thau khangen hungen bone apha na hitai ka tile kanung ahin zui ngal kinen hotel khan achun kalut hunin bu kani honin kinjong boy namin piham ti aka do le kangcha achun boy thim a hintin kinjong keimin mangnya hi tin kadong pai kinin ipiniti ham ipi boyna lom nanei khat tu ham ti aka do le edon but tapon kinjong avel chun kadong kit tapoi azi chu keizong mi kam tamlo nunga langa jong liplok ta le koi manui a kunum lo mi khat kan hi ji chun ki ha do le asilanga agyal bit ding ham kan ti a hi bu kane chai huna chun bone man ka pen cigarette kaga chep zo wachun basunga kaluna kana tole anglut pai kit ngalen bas aki pando kinen zan khuwa achun kalingko chu ama pilo aba sa jingen mi hovit mit vet dia chu dongma ki ngaita ka ba hon wang achun important chu kyolo be a hungki thon khom thon ka hi hun tan hi architecture kana sim chu keima thanup na ta a kana sim a hin keima mi hi na mongjong chu government service building katha anom pon manipula architecture le designing lampang atla sam be set ji a hi private agency khat hondo a e mana ki to ding chu kathanup na pen ana hi carpentry furniture work zong hi kathanup na ta
ka hobby khat a hi zi achun ni khat hi bazara carpentry thil keu thiam khat ki chawa dia ka chi le tuibong mini secretariat mai ka pha a khun kamasanga activa hlai nunga khat chu bolero spin hat ta hung hlai khat to gang ta ki pel hun le iti ki pel hun hitam lampi hoilo pothole tamji to chun lamthlang lang a aleng a hlan bolero chula akilhai peitan kinjong kakar ka khama ka del lut le vo ka den koi madang ane hilo basa kan to kompi nunga nu chu ana hin kinjong nakisu kha lo hinam na phat phat hinam ti a ka do le ka kong le ka kyang ana e a hin tin ka vet le a kyang chu aki hit ko zi ham a thi thiam khat po nin dingin ti a ka kai thogu le ka ding do thei poi ti phat na chun ka vet le koi ma la a umpon hi phat na chun kinjong ka pom tho in ka kar sunga ka dam du nin district hospital ka hlai lut pi tai emergency wa na wheelchair in ka tol lu nin first aid treatment a pivin a kyang jong chu bandage a bol pi win na asa ji chun ka khut atu det chat sing e doctor pan accident case a hi ji in ECG bol nga in ti atin a bol ding a chun kam tawin betna ki chol sa tawve ke jong ka ki gel le kalung odong tan hi chinu hi koi mongmong hi a ka u kanaw khat la hi pon hi banga hi muntina ka hi ti bai pi jing hi tam ti a ka gel lai ta chun doctor pan e hin kovin ka galu le ima a boy serious ompoi a kongjong akita kha ji anna asa ahin dampai tanti atin kinjong ai la ki pa ume doctor putin abil ho chu counter a clear ka ga bolle ka sumpo zo si aki chai do tai po do dia aling ko wa ka hin kai le anu le pan athu chu aza pha na hospital a hai thei lo liwa ain del lu chu to hospital get lai ta achun ka ki su to win athum dan chu ka sei pin hi le anu le pa chu akipa mama honin hinla kasum su mang chu pi ding jong agyal do ta hi uwe kin jong a hi le nang ho ki thon khom tawin ke jong chi ta nge tin boy them anadam sel o ka ti le he o ka ki pa wale na mobile number be chu nei pitango atin kin jong medical slip ma ki ji chu ke number a hi tin ka in ki zo tai in ka kalun le kanun iti thil ki cho wa a chi hi bunga hung ke na him hoi chi baham na thil cho tin na hin tongin kin jong hoilang thil cho ka sumpu jok si kan ki man chai do tai ka ti le ai dong kin en kin jong e yama hello pi kaloi ho khat ani ki tong kha hospital a ka ka bui pi hi bo chu tin ka lep do tai ni hla achun ka room sunga boy chinga design khat ka ji pe ta pung somvel achun ka fan ong gingen ka vet le unknown number a hin kin jong ka pick up men hello ka ti le thip chanen chom kha zuwa chun he o ke boy thim ka hi e tunia hospital a chu a hin tin kin jong o boy thim itona ba hina na phat dom hitam ka ti le henge he o ka pa domen ka wa le thei tai hin tin kin jong ke pa me na phat dom chu ki cholin mangpha dam selin ka ti le he o khungai ta din kanu le kapan nang chu buni khom pi te ding ati hunin jingni hla le lungsit ta in tu hi jong le kain owa buni khom me ti na a hin tin kin jong o ke phatlam sa nainu jong ke helova ka ti le kai dress kan wa sa me ong unglo hi thei lo tin ke nup le nup lo jong confirm se lo wachun phone athat tai ajing ni hla pungkum makhai vela chun ainu ka gawalut le inom ta le thupi ta na hin apa chu special contractor a hi ji an nom sa ta in cheng a hiwe bu ka ne khom uvin boy thimin la ima asei pon anu le apa to ka kyau le mule zan pungku hi phat na chun chi ta nge ti account pot le boy thimin all chun get chen i hung tha in kin jong ka dain boy thim ni khat to polanga ni treat lo le kanom hi e hi banga nei gim sa sa jing ka ti le ta ba hi e kongdam thing ting le ka treat te ding na hi ong atien dam sel o mang pha tin kong pot do tai anu le pa wang mi ki thu pi sa thim ta a hi chu ka kheu lim owa ko na chun ka he do tai ni la khat kai mut ko na chun whatsapp ka check le
poi themin heo jingle na onding le na sei bunga mun khatna ka treating na hi ti kamun kinzong ipithupi ta jong gelo bachun okay baby tin ka reply in ka imotai ajing ka chun kinzong ka kolin zanila a chu ata sei ni him ti aka do le henge ibola ka zo ko sei ding ham tin e hindon bunin kinzong a hi le an ki gongin lang nain ko mu lamlina nei nga o ka hunge tin ka sa tai ka gari ka tol do in ka hlai pheile lampa ma an dingen ta be in amel chu bet nom a umin a hoi mong e gari ka kham le amalang sin a jong to ding golova chun anung lang sit zo a alunin ato phat na chun ke jong ima sei tam lo wachun gari ka tolin restaurant khana ka puilu tai ne thei tampi order ka bolin kinjong ne thei ne to ka machun thu ka ol do le thil dan josi kain he do tai gohati a andulin tebila chomkhat hung ahin hichi inlam akile ne ding ta achu adong pa mi khat to akizam do thu chu aza le aponat wala angol anabang dan ahin to ahi BSc nursing exam result anga ahi jong ka do tai ne the kane chai huna chun ka pot huntan kinjong gari chu ola ka tol to jing le hoi a ichi dingam tin e hindongin kinjong ke chahi o mun khana ka pui gut na hi ka ti le amuna sei lo le hung hi nge a hin tin kinjong nahungnom lo le gari kot chu nang thu a hi ti a gari chu ka kham le akum kit di hi in chopa na chun gari chu ka tol kit tan idia kum lo ni ong ti a ama jong belova kho sa lo ta banga ka sei le kata sanji a kum lo ka hi tin aman jong i sa lo bang ta chun e hin ton bonin khuga da ma ka thlai lut pi tai ahin kho dan chu ki pa thei lo hi ka ji chun kinjong kawale pin ka kyau lim pi tai boy them vete hichi khuga badung jong hi dalek abang jing ena hichi badung hi masanga itubang badung ahin he na tia ka do le masanga chu badung neu cha hi bove tin orchan paulum lo bang chun ahin sei to in ke manjong henge masanga chu badung neu cha an hi jong le tunwang alit dan hi lek abang tan nikhat le ang po ke khadem ti a dip cha ka hi bangkiau dam poke thu chu na za kha mti aka do le boy themin jong khai kha poi iti hi za ong ahin tin ke man jong boy them 1975 kuma bangkiau dam poke chu panoi le se na mi ha thi na pen le agim nei pen ahin dam ha jong hi outlet general phata a aki control lo le tui intensity le structure imbalance ahi le poke jing thei ahi banga mihim lung thim sung jong hi lasit na le ki pa na ho control umlowa iza pangtalo achi sa lasit na josi khol jing jong lungthim poke na bep ai bove ti akase echun phata chun a hinven imawang sei di poi kinjong hungo tin ka kai so in tuipang sungchunga ka topin akipa na theidin ke pantan chapang kichi machun ka kichi pi tai ka kichi nun la a aman nom sa pen chu tuichunga sungneu pe ki thol tuithol le khuya ngamat chu a hi ama dia chu adventure bangjing dan ahin ama sa a noinum lo be nu chu angnoi pantai boating na bol no mem tia ka do le ngai poi tui ka ki achai atin kinjong kicha hin ke kom 19 boating ka bol pi kitai alai lang thim ka gapha hun le ahung kicha donin he kol cha khe jingen kinjong kicha hin boy ka koma nom lai sin tin aban chu all chun ka zut pi in nitha lang thim a hi pha na chun khong ki le hun tan ain mai wa ka gatha in ki bang palo wa chun khong pai tai zana chun ka mobile ka vet le tuni chun nom ka sawal e thank you so much for your company ti message khat kamun kinjong ka reply pai in chini apa na chun keni din whatsapp chatting chu regular exercise ahung hi do tan ahen khojong thingna go pulha a atha hungdon do kit banga hungno do kit abang tai nitha khan hi drawing kana bola ehin kolin ipina bol ham tin ehin tongin kinjong nangkol nga a ka hi ti akadai le anuyen nei dai jing hi timo ahin ti pha na chun kinjong leisit chunga kalungsit pen nulim kaji pe ta ahin hibang kait kom ko hom tho ta lim kaji a na kolin esu boy hi ti a anui to ko kople as thangsit sa a kahinom ta ve ko hi ti de ong ni wang phachung nung
hitai intena ahintin kinzong awang phat awang sitwang ka hepon kalungsit ne tiwang ka hinai tia ka keu lim hun le as nei dai dai jing hi timo thuta khat kain saiting ahin no he thelo ding tien eo Saturday khu kaba de hin ngaloi waterfall a lungsit ta in nei pui timona kachi khanai poi ahintin kinzong inge boithem akho poi katitai Saturday ni boithem pa de aung hitan piding dang khatloji achun amalim kaji tebra ka koi chu badai gifa piding achun ka geltai lekha neukhatna ama hi ahi kalungsit penu chu tin kaji in pek phata achun ka bolin ka koitai ngaloi chiding achun bazala ne thei tampi le donding mineral water cold drinks ka chopan sentimental ta music muijin in ka play in all achun gare tolto cigarette chep ko machun thingthlang kongkal pan huntan ahile amul atlang umdan to a music to huisi wat jin jenin kamai ahin mut le koi ma hello wachun kalungthim sung chu ka romantic lajing tai mol chung kongkal da on le anu ple jing in huisi a level bit in sai view jong hoi in pu tin tong statue le mai cham cross lim lin ta khat anom kit le boi themin jong nom asale in khu he ta poi ta ba chun koi hill station min thang ta ho sang chun amun chu nom ka sa joy cross muna ka topin view hoi le in sisipur ko pi jong vet atu e hitia ka keu lim hun pe na chun ke jong ka chi pe in kar sunga ka koi gift pack chu ka gala do in boi them hichi hi kila in anga dia ka special pa dai gift a hitia ka pi le ki pa ta chun kila in a cover chu ahlapla pai le limle ka thil ji chu mu pha na chun a king jing in chubang thanum ta a gift kila ham kiti chu ept hitam thip chen na chun akun hlan amit hi zo ang po do tan hi le ke jong seding hilo wachun om chen chu kamo be to tan phachum khat set pi zo wachun imajong selo wachun e hin mo koi cha khe jingen e chop jingle kalung mo don do a hitai eo hichilim hi ta bi a le se chunga kalung sit pen nu lim ham tin a hin tongin kinjong ta be a hi ka zo ka sei poi ka ti le a hi le ibola ke nei pi ong le sit na ka it pen a hi na ti lo ham a hin tin kinjong poi them ka it ji a ka pi na hi ka hin khojing jong anga dia angai chat na aum le ka it poi ka ti le aban ima sei lo wachun athip chat tai chun kinjong chi pai tai te tin a khonin ka kai phe in ngaloi wedding a chun ka chi hun tai waterfall muna chomkhat kom honin lim ima ka ki khap chai zo hun phat chun kile ta hi te ti a kong ki pat do gun hun le akyang ko to sang thim hi ji a chun sung hleu ala akil ho pilin azo ka kyang tin atol hladen tai kinjong akyang chu ka ven o imate lo pi chen chi hite ka ti le chidinga chun ahungding do in akal ase agut le ka chi thei poi nei dop tho o ahin titan kinjong ta ong ka ti le I atitan dop ding chu ka gyal le alampi nup lo to khangap chahi be jing in naupo chun kar chen chu kan pu lut tho tai kar sunga chun first aid box ka vet le pain relief hat kan anu umen akyang chu kazut pi le na asan aliso do tai kinjong kada in nei sa nom zia na bol thu hi vetana katile alung hong hang do in e don but momong to pon hi pha na chun kinjong lung hang hang jing o a hi le lung han le na hoi che che in ka vet nom che che ti a ka ko ya abing ka chop pi le na chun ahung noi to pi men a king jong pain relief ji chun adam do tai mol chung chu nom asa abe se ji chun champat ka to pi kinin nom na savalin bu khat ki sa hitin chengap ta hite ka tile ta be a hi etin ang noyen anup le wang achun ni thum pai ding a hi ta ji achun in lama kong ki le hun tai hiti a ki ngai ta le kilung se ta hin kho kaman hun a eki ho lo le bu jong ne thei lo bunga kom hun chu anu le apan ain he do hun tan a hi le achanu ain pho pan hun tai anu le apan ke chu pum vet en evet nom hun tapon ipg ham jong kai de pon khol jong ka khol de poi aji chu anu le apan e chu timu da hen e the jong le achanon e lung sit po le kho kana sa lo ani hi anu le apan ke ji a ho sit
til chena chun boy thimin ke ingai che abang tan am dan chu kavet le boy thimin elung sit ingai dan chu I ham tin ki ken na bang umta be le ki suicide ngap cha hil jing a hikit tan boy na chu meipi bang jinga a hitai hitika la chun boy thim jong ahung dam mo tan akivet sa le kidney dam lo an hitai ni khat hi ka ki gel le ipiji pen ta hi banga hi emu da wa ei dei lo hilu hitam tin kalung adong thim tan ipina hi le ki dong tim hen ti a boy thim fana ka hopia ka do le he o fana ka seinom poi ikimu tu ni khat le na sei pi na nge tin fon athat do tai ke jong kalung athe che tan kalung awal thei him te poi hizi chun ki mo pi din ka tem tan a hi le marketing a cheding ka hi bazala ki moto hi te ti phana chun bazal ka zon tan yahuna dingmun ki tu mam lo ji chun car park dana chun car sunga chun boy thim ipi mongmong ham fana na sinom lo chu tun esei pi tan ka ti le a seinom kit tapon kinjong ha do ak do phana chun ha sa ta chun an sei do na in he o imadang hi poi kanule ka pan nang ho hi kausi a hi tia na thet hun a hi a hin ti le ka king dot jing in aban sei be ding jong he thei telo chun ka ki gele ka hin lo be khana e ki ngo khum jing chu na ka san ka dip awat la jing tai chom pha zawa chun kin jong boy nule na pa chun a het hi la hi ke jong nang ta bang a mi him khat kai bo ve ka ti le he o ke ko mai bola sei na him kin ta jong ka ta san pon kalung sit pen khat na hi ta ji in I ham tin kausi an hi ta be ta jong la chun kausi hi jing dia ki gel ha ka hi tai a thim lo kanul ka pa zo ai pu ve a hin tin seiding hi lo wa chun thlasita chun in khong ki le tai in kalhuna chun kanu koma heno min e ho hi kausi a hi ti a e he no ham ti a ka do jing le kanun boy ko in ipi nan sei pi hitam ven kausi ki ti hi legendary to se ma hong ki sei pe ata ham hello ham ki hello society am him khat ki thet bol na la untouchable sanga jong na sa zo ki thet bol na sang pen a hin him khat ki zu thang na ai bu ve na ni te na pa te ho chu amelu mi sangyen anamel hoi thei le win a hi le aiang si athang si hon kausi hi tia ana sei thang le kausi ta san superstition society hi ji uwa hi ti a hi keizong lungol thei talawa chun kausi ka hi lo dan chu iti proof ka bolding ham tin ka ki gel tan hin la kausi ki ti chu proof jong thei lo am lo khat o me ki ti kita san tabang hi ji chun proof bol ji jong thei pon nekhat ni la kausi ka hi lo dan hin hedo na win te tin ka ki gel hatan keizong kana to na project ho zo ka boi pi tan phat ong jong a le tan ina jong common ta poi ni la khat boi thimin trade field la chidinga chun a hin timin kinjong nanule na pan na ho sit lo beb jin nom ka sapoi amongin kin pha jong ka nei poi na loi ho to ana chijing tan ti aka seile alung no mo thimji chun keizong ka ki gongin trade field ka klon khom pi tai amun ka galhun hun le mi pum ti ma chun adim jing in a khot chu ka tu in kawale pi le game ai mu pha na chun atha nom tan athanup na game ho chu ka ki chip khom pi le nom asale jing e hitia ka koma omle lungmong se la chapang nyau cha ho panga innocent thena hin khu aman ji chu kalungsi na ta khat a hin phat ki ne hen lang anule apan emu da lo hi le aphat si a khom pi ding chu kalung a hi zan hong so tim pha na chun thanom le jong le kan pui do in khong ki le hun tai pha le ni kho ana chi chin a hi le het man lu ka achun customer jong tampi kai nei tan kana to project spending zong ana tamhle tan hi le customers satisfaction ka kho sa je chun ong man lo chun na ka tongin su hlai to hlai ka tho tai hitia ka boy ka la chun kin ima kan he do lo wanga ka ngai ta boy thim chu adam mona ana serious le dan hitan ni la khat kai mut ko na chun message ka check le hospital a ka ome ti boy thim message ka mon kalung adong le tan ajinga chun hospital ka del le gel pha lo lambi a dialysis aniki bol a hi keichun episodes ta azong kan gel pha lo wanga serious thim ta hi chu kan hedo tan nom mo ka sale jing e hilakin ima khedo lo wanga anule pa chun boy thim da mo chu ke e ngo hona hospital
kagalu jong chu pumvet na in Vietnam hun lo hitan kalung anabe set jingin kausi ki hita be helang anul apa zo chu ki pet li le kalung a hitai ke jong tauset tausot talo wachon boy lungim hin hungdam sel in tin kong pot do tan amazong ni thum zo wachun ong pot do tai hospital a ko na chun hung pot to jong le masanga tuilenga bang keni dia ki moto na om thelo pa na chun kam na chi huna gen thei ta hin kho kaman lai ta huna chun khat kol hongin ka vet le boy thim kol hi pa na chun gang ta hello boy ka ti jing le boy thi min jong o thiau chen na chun he o khat vei be hungin lang nei ki musa tang on na mel jong kamono min pharsi in ka koma om jing le chun bo ka ti a hin tin boy idia lungkham na him lungkham hi be in nen kholum ke ka koma bo nom jing ting a hi ka tin apau do zo lo ji chun ka thamonin tamsia sel in tin ka koi hun tai e munum dan chu ka gyal ka pon la jing in alona jila ka chompon akoma umleng damdoi tampi ane sanga adampi ding jong ka henai hinla anule apaji again thailo be ding keini hibanga ka gen thailo hun a hitai kalungsit boy tiam ta sa damdo ding kal ngalel a kambang chun iti hitam damlam mano talawa chun alel che che jingtan alona jila ka hetapon kalung thimle kain kho pumbo in aboi do tai amala pha se achun dialysis achi chi jingtan kinip na neilo bang ka hido tai ama hadamo til chen achun anule apan ke igin mon asang te chen i ham tin thina bang nei ta ba le min ke tha agyal ta ba ding chu kapona le jingtai hitia lunggel gen thei ta komlai ta chuni khat kaloi pan boy them kidney failure a hidan a hin sei pi in donors dingla amuzo povin thiding din mona hitan a hasale jingeti a ein sei chu na ka sa dan chu ka tu khu ki hian abangen kamin a kho ajing jing tai ke jong de hla in ipikabol ding hitam tin imolowa chun ka ki zani gel khuwa in ajing jing ka chun hospital zona ka chi paile hospital ka kalhuna chun masanga evet nom lo hil anun ehin mu phat na chun akap to jing tan a hile thil dan chu a hoita poiti ka hedo tai kinjong boy thim chu ka zon lunin boy thim tia ka kole ong ha do in thlaseta chun a hin ven thula sei do theipon amina ko na chun mit tui drop khat kangchan ahung wala in kavet le leise chunga kalongsit pe nu chu pa cha hoita mol hlabanga chun alim amel jong anadang thlatan kalai an le jing ye kin jong boy lungim hin nadam tho ding a hi ke ka hin lai sia na thi thelo hil ding a hi tin doctor pa to kimuto ding chun ka po do tai doctor pa ka kheu lim pi le kidney transplant tailo option dang am ta poi transplant a hi lo le lakhat kaljong hingzo ta ponte ain ko ten kidney donor amu zo lo ji wa hiti ai umai mai hitai tia ain sei pha na chun kinjong doctor kidney angai cha le ke kidney a umnai kin pi jing inge ka ti le doctor pan pasal kidney numi a transplant complicate na hi dan le a sat ai thelo dan thu ase in kinjong sir apiding ke ka hin a bolding nang na hin ke ready sa ka hitai ka ti pa na chun a hi le donors dangjong chom lo hi ta ji achun wangvet the a hi a hin tin kinjong ka ke pai doctor pathin in alampi hingong nante kati pai ke le doctor pan a hi le matching a hi lo he na dia kinom sot talowa medical test bol pai ding achun a sei tai medical checkup bol ding achun ka ki gotan kidney transplant a atopi pen test so chu blood typing tissue typing cross matching le antibody level test adang ho a hi te sosi ka bol chai wa chun doctor pan a hin kovin hi theinan te tia acp chu ka ki pa le jing tai kinjong kanu ka kolin project kho ta khat ka nei ji in thakhat tabang in khong pha thailo ding a hin andalung kham hi win tin khair sa tai chuin ke jong treatment epan pei tawin hospital a ka tai hin la ka kidney donor ka bolding hi boy team ko ma jong ka sei do pon anule pa ko ma jong ka sei do poi transplant bolding ni khu in kani hona chun ei tol do win a hi le boy thimin a hin do tan lampi corridor a hiti hin ehin hove heo epidia hitabang decision hi nala aham ipi ka hi a ke hi banga hi neigim pi jing hitam a hin tin ke manjong boy kahin khu hi nanga a hi haina hu ka nei lai sia
kadal ha lo hil ding na hi tia ka sei chai le oti ruma ei tolut pai ubin hiti chun operation chu akipanin pungkal izat ham zawachun pathilung si zala chun kidney transplant zong success a hitan hu kain het do achun ICU ana hitai anule apa hin kho jong sei lo bi achun aki khial deltan chini apa na chun ei the na zo si zong abe hilin achapa khat bang bang chun ei gel huntan hospital kam sugin zong lungsit happy ta chun ei lim bol hunin agent le hun tai hin la akin ka gyal to pi pen chu mi him dia sacrifice kalwala chungnung zo amlo panga thiding ni kho nga a kalungsit pen nu hin kho ka hu do chu hi chilei sina kong pen lo a hi tin ka gyalin ke sangin zong ama ho akipa zo uve ni zan ham zo wachun ke chu discharge a boltawin boy timwang discharge a hi la e in ka galun le kanun a do phana chun boy ipinaga bol hitam tin ali so zingin kinjong kanu chu ka thlem themin hasata chun ka convince na na e ke jong pot talo chun dam doi kanen in mona bed rest ka bolin boy thim jong lokha zawa chun discharge ong hitai hitia asopi au anawin jong ape lo kin kahinna organ jong i lo hila ka pi do ji chun anule apan e hin ta san do tai aji chu am ho chun ke bola anangai to u ahin ata bi a ke chu kausi ka hi a adam ding ka dei mong le kape katum dal dam jing ding ahin hinda adam na dinga ka organ donate ka bol jing chun kausi ka hi poiti proof api a hitai anul apa jong kisin ka koma ngai dam athum huntai hiti chun lai zat ham zawa chun boy thim jong all chun ahung ki do do in adam thing sel pha na chun pule pa chona do la anul apa koma jong thum lo tulai mer song hello akizam jong hello wachun leisit na kalungsit pen nu chu ka ki po in ta san upa khat ka ki taw sa in ITA khen kit talwa ka koma jing dinga chun ka ki po in ka ki cheng huntai tusim aki chai tai tusim hi ingai no male lungsit ta in like share subscribe in bar chi pi ki divin kang taw kin in hi aban ananga kin o hite